Sabi ang to, kung gereja waktu lalu. Pak Pendeta, kamu sama ya? Iya. Yo tabe na po kita sa lamasan lante solo na albo upuan si tete na mapasonglo lante ako totemo kumamwira ka mapaalikan inti ngayon ka mapaaliran apatong kan ni patungan ni umuma joreng kumini samadan kan tontoman kami pasabayang ni tenemi puraku si tete na mapasonglo lante Leipalan ngelakian te batang rabuk na Indo lari kamayai mo si setena penumpunan batang rabuk tontong kami anta i pas sakit minggu raputalan pas sakit minggu persiapan siap urus mangadu kate cuaca kate mote anna lumingka te jona mapasong mo si kuasan anta amran si taruna puang pas sakit amin. Ya, tas tego que nada muka. Ya. Oke. Kayak kami nyanyi. Tiro ilako tungkah tapabasai mata belanna ia kepatiran sangkalan ma Allah totemo lante kulla di pemarasat patiran sangkalan apa ini todolan apa todolan tanna Allah mena ia nade menani ko maupun berlaopi ia lamalela ko tulali pangosordani mena di pumau te tomeng mulusau Belanari pompela ne umpana tatalu bicara tonna alwang enak lantai mentang ana tondo. Koe ngabo koi dengan anti soate mai to barra. Kuramba milu ana. Ana alu nambaya te mai tarum talana danna alwang enak sola alu suaona. Apa si patuita namo peda pitolido sola topetan batola kawan indera tola tongan todao puamatu adau mentangan alang ladi tulak rigalangan ladi menangai rika sanda di lepian pakun di peta belanganna pangala di kaiwanna. Ya, bentar. Bentar, Rumi. Agak-agak. Putar.
Lanjut kami jalan ya, lanjut kami. Lanjut kami jalan ya. Ya. Pajolin dulu ngale. Ya. Cepat. Ya balik pajolin dulu. Ya temai tanduk tulangan patapakan na palisisirin din anak kalingkusiroy tapos pinolobang pitatoy bilang timasakas ya temang mulwero itu to naman pido kinapuang daw te parang kamay nga daw tigutan pinalakyan wala malusan din. Ya, lagi patah apa Jadi ditiro yan ni. Ya pamadi lang ko. Ya. Tiro ka jolo mata nga mo na kate manager. Ya, yo pinalo to bukon ya. Ya. Pwede ba ito pasibang ito man. Ya. Oh, mangiro pa. Sorong ta tala ka na. Apa dari sorong tama? Talang yukin. Karapa kaboro Roko pos depan yager apa melobi turun ate tumingunusaw pengalim na kartis ya kita ati ko taparama idolo sabay alumna lang na Allah to temo na din bintama tumay tumarik. Halo, mengirim ke dia? Ya. Panjang. Lagu bopeng kenapa kaboro na kulna. Ku bopeng kenapa kaboro lako kita masuk nasang kikwa ya turun ke kangki nasarak dan nenek padu tu di sana kumua yan nasolata lambar deke di tua me bala kolno yan naki dende temai di gua marimba nenek alai kolia melo morta pemulona Oh, pertama tuh teh. Dan tiga berdua sama teh. Kemarin aja sih.
Sang siturusan na Samuel Willianus Duma tubuh tujuh may kalaka buwan. Sang siturusan na keluarga Nicodemus Mangera tubuh tu dia may lempeg lagi mbak motemai tomarintin ladol lokom motemai tomario la pantan don lokomodio mai bana lembang la pantan tiumbak modio mai pentutan koli rara pala tiumbak belana rampona ini te tondok tunna ini te pangalan kini kena ini te patong konan kada daw pa itu bisara buka tabe roko paling suampa na sangka siman roko mak dan nate mai pikalkan lan bentana tong tabe roko riun nate mai tope bawa sukaran aluk siman roko Sule karana nate mai gilangan surat mandatu. Kabe karian nate mai todi po sarong kalwa ng tundok. Todi po talong sama lele na pelembangan. Siya mintu kupokakan na lasang aturan dading kuro ko na kupadin na pukotabe. Laben dan paklantang batun na kulak. Manelangan niya inde pabiaran to pangulungan to pasaloko-loko daw may pantan tiumba mo inde may tau tongkon pantan dolok mo inde may to Mario pantan tiumba mo baturupan na pantan dolok pantarisan na aliu buntu kaburo nararama kambang susita nete tialin na bukutang siaderan anta melautang sang tiangkaran anta dolok sama lengkoy dalang anta timba sa mata kalambana anta butuh dia mai babana lembang timba dia mai pentutuan koli-koli rana pantan dolok te mai situru siayo kate mai
Todi pe kutana ilan liutang ana tondok todi pe usikilan di Pelembangan si turu kita mai to si tarana kana prong to si gambi bisa na to dengan pata ke si ayo kaki te mai sang barya ta pakat-pakan na te mai sang tondok ta pantan lolok di mai babana lembang timba di mai lalu kasantian karan antalusunnya sang lengkoi dalam Tunaga tuangin na pare tambuk darindin na pare batang tedao rarak inde dao bulawan. Metundan tomam maami ya meru yang to metindo mila ko babana lembang metundan tomam Allah ko palilian nura. Untundan tomam mai te mai rara makampan uru yang to metindo te mai buku tamsia dera. Belang na ya moya karena sedang salona toke karamani. Nenek di nenek todolo di potodolo tonna alwangina tokulla apura di pelendu kerenni sang linda susinna tekulla di pemarsan inde dao totungara to sing amo mamana to lain-lain muka pitim apalagi patumbari dukalani duang dia pari sanda-sanda di lepe apapun di peti lendungan unda kaperan pipa abu rasulullah petan batola kawan apa tangsi batu tanah mau pedat pitolino tangsi campo kita data mau petan batola kawan kaatumi pole angin na pare tambu dari din na pare bakat timba itu merah kalunaran tumagasa-gasa ng kana turupas sariyanna kilang belong bauluki dedi yung baulu si patura na pakakapu maruwalalang ilan na pa niyo ngayota nasorongan ki manipangan na temme na doboyo tatole emitole na sille na ngali si pemanta berupa tumir rabutan pakapakan nate tunalan di usunalan kantinyo naman kemana tapa hendek kilangan lolok na tapa sundung tantang pentuan sayang ini masker lah ya. Masker teman pala. Laga tadi syuting na, apa lepayan nama lisik mata naman. Lain-lain kadulukan na sing iya katimbarna umpa pada tingka umpa sang tinti paswang
Sitang kende mai wai lolo di sere sake lepan di kararo. Kue totongkun torampo maawai mata lan lantang pentuangina. Kue poli kering kolen tekemun ipakodot. Belanna inde wai lolo di sere sake lepan di kararo. Ia mo pole penak pinna boyo. Soal ay, kumain ko ng mo. Ada boleh ko. Mana yang tadi? Ya tuto metua batu mayam patu tato na sitiro lindo pungeko kutolepa metua nulako anakku tato na sitiro lindo pungeko. Di pemaranga temai wai lolong di sere sakti elepan di kararo di gua lame katabe pole ngomokan lame siman penduan nomokan lame katabe kan roko riang malabi ta lame siman kan dio tidak makarenta angka mairi tunal yo sambuk lantang penduanginan mata pale pemo pilih pato malinta tatadok mi suling pak perintah kisabu itu mai sana mana tunta makalima na tumay pakantianan makaraita. Yamo tu katungkonan kamarintinan na Samuel Trintianus Guma Kepala Arung Paka Pole tu rapo metanamali tu liu kaboro lako tato lata wakilan tamarintin nomor 35 katungkonan kamarintinan na keluarga Niko Demus Mangera dan loko de may lempe tengan tu
Rampo metanda mali tutun liu kaborok lako tato lata magi lanta maritim nomoro 36 katungkunan kamarintinan na keluarga Rampo tutun metua lata magi lanta marintin nomor 30 salako nomor 30 napa katungkunan kamarintinan na keluarga besar SDN 156 Buntu Rampo tutun metua Batu Rampo lako tato lamentama ki lantang marintin nomor 35 salako lantang marintin 30 karua katongkonan kamarintinan na epa donlo ko may parang di tengan Rampo tutun mengkapuro lako tato latama ki lantang marintin nomor 35 salako lantang marintin 30 karua katungkonan kamarintinan na keluarga almarhum Nenek Marcel dolok may parang di salubarani Rampo metanda mali tutun liu kaboro lako tato latama ki lantang marintin nomor 35 salako nomor 30 karua Rampo metanda mali tutun liu kaboro lako anak tomate latama ki lantang nomor 2 salako nomor 6 katenggaran kamarintinan na Papa Kiki delok ramai para di santanete silano Rampo metanda mali tutun lidu lunak katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Nenek Epi dan lo dia may parang di gandang batu Rampo urundung buloy temai karamakan bang pagkabukutang siaderan Rampo metua lata maki lantang marintin nomor kure sunod pisang bubuk kota tak padolo-dolo pantan senga pantan sampah pantan dolok ki dio mai ba bana lembang timba ki dio mai pempatuan na tondo apa ini kadu kepepasan na nenek di po nenek todolo ya Allah mina tuan di si osoi di si turan dosia papa lelengan nasi dah papa karang pantan dolok ki samleng kuinalan tiumba ki sama mata kalambanan tamele setang tidur lentek tang tiaso kambututa umpolan dua buntung bibital bukan ete lombo kumala kuat
Apa milambi mo hindi ba abaka manusinan mi pirandam mo hindi pa way matan. Lumambang mikini yung tirante masagka di yung titandong karunar. Ladumin kami kita malantang karampuan boyang tidugum kita mainan di pamadatu tang salah suka. Bakal limbong mikini yung balar na bakal tasik mikini yung lantian tuyo. Pagkapakan na pada longkon sa natin tisimbolong nang alug na mo di po nini Allah minasangka na mo todolo di po todolo to kunda pura di piling kita kila lain ni lain mo makna sing amo kapitin doang mama mo daw pa ang kamadaw ni tindo mo daw bungsin Rana katon na hindi patol na di siyang padangampa umpana ta ipataw bunan na Allah angina untoy pelimbangan independentan anatondo tukunda aturali pelen masutungan niara tama diung batu batangna kamen bokoranna indera rara patabakanna tidak lawan paladi patung bari duka lata dua dia pari inde dao tola tongan umbong soran kinaranna usir tak derandana anna kakang kinabasa na pumasa ciulun na atuangin na partambu garinding dolok kita makaponan na tiumba ima turu-turu dolok mima biung-biung paladi patung bari duka ladi duang dia bari nalandi kita gumagasa-gasaran ka anaturo pasarili biung kalau si puno isin na baulo si paturana sola kapu manualan tula nasorong matila na padio tinay wata nasorong ang kiidiota pangan ni pangan natin ngay na boyong tataw na umitolena sila na mali tubayo sila na doon mga natin may tumang kapunan na o tapos sundun nilang ang nolok na tapaw po ilang ang pindaw na natumay kamari
te mai wai nolong di sere sake depan di karano kata be kami poli kirim kolekte mukali di kono tilangi amuni pangko pada tibatu belan na inde wai nolong di sere sake depan di karano la di sorong mati pipadio kinai iya mo dapin na boy Adil. Keluarga almarhum Nenek Biu Tobara Kaduaja tu rampur tutumbali lakotato tubuh tujuh bayi parang di Limbong Pulau Karua. Keluarga almarhum Nenek Sakti tubuh tujuh bayi Koleh Rampo Metandamani lako Mama Napita Latama Lanta tubuh tulok may parang nasitiro keluarga Mama Tino nasitiro keluarga Pamasian sambung masalah sentinara mo tamang pilih batu malinda kinantaang kamay ito ng luang sampu lantang bentuang inang upaka tabuang irokwa la tadodiong kelesian taan narokoi salu dodiong pagkalok po analo tamay tasito ng lato pura-pura na tiro sa pena bulan ke kumanang baradin na kumbendan rukitin awayan pakai din pidukan apa sih kalau duka angin mangiri tama pangalat tama to dalak kakayun ano masih kadang-kadang duri nama sirin daun kayu anna kita sudah silang timai masa nilok nih mas
lantai Almayade semua yang ada itu lama vaksin mengantarnya atau pegawai kesehatan ada di mengantar atau petugas kesehatan. Kami ralat pengumuman kami yang ada adalah P3K. Kita nanti para petang bersemangat. Tongkon nanang kakangku si Sundaman kan kami teh malah itu sampai itu gora-gora tongkon tak area pada kami teh dan kemai kematian kita kurus semangat ki mau tabe rokote palisi lawan na rantai masangka ki mesiman kamate Allah na kamarin denan laku mintu keluarga kombongan lepongan tondok tapi lele aku mau batang kaleku tondok to batangku digente nak muane kasalong salong londong kamale male to tiumba nak jomai parang kalapulang pula dolok lopi lawan jomai tondok ni tiumba tamate tanggana tondok dolok lopi kulawan tamai kalena pangliau ditan dia nak disangka langgar raun pulau ada nanina inde batang di kaleku inde tongkol to batang kin kang maluang ng pabating kita masindong pinayang kita logal papasirong kin bilan na tanganan na pare-pare ng katang batinan na apas sa sarantuya kang mapatali kalibanmo daw te pandung pahulinan songko peladaran Buddha tang dilambina manimpa tang dikaradunda selama merompah lagu kita masuk itu Pisara Tukuhua Pateke Makale Selatan keluarga Bapak Tanwi Tubuh mulai Kampung Baru keluarga almarhum Batu keluarga Bapak Sen Tubuh Jomai Bandung keluarga almarhum tidak mungkin berhubung sampai parang di keduanya keluarga Mama James dan awak Turuan Pak Buaran keluarga awak Purwanda video play keluarga almarhum keluarga Mega Tabenero Hoka Rembon keluarga
nenek moyangnya saksi turusannya keluarga almarhum Ridho Ampang Basi Pak Buaran Pino awak saksi turusannya keluarga Ridho Luring Pateke jadi nama itu keluarga Bapak Jibran Unusalu. Si seseran usamo biana lipudainan maalipuditari. Anu kutang si biana. Maka lima na tema itu potete ulang nana anaram parang kapa tomperalan sangka gas. Topi melautot si kutana sangke dengan si pale sang tiang kanan. Kede dio mai lao sambali mai bu. Tiro minako tungka pada pai mata. Susi buntu lumika, susi taneke lumumban. Kita tiro ilakot kita saile duarai. Ina senga ina lain dia lain. Kenapa lolos sangka patenteng sedeng sirende? Ina senga ia ketolari lantong koda lentenang panikuan. Moka melau misa losok maaban tala-tala. Tangta tiro di kana abulo ada karang bau masuk gobisara. Paka pasi turu temai sali-sali nak talang bati ina susu madan dan bayi di gente makuli pindan papakan de tomappa papaku kobok bau bayi umpola lampang ngalatan manu hiro milago tuka pada bayi mata tiumba makanan kita tiumba agaya pada dikokkan jai membela kita isan itu yang kami ini di pegaran tetian lilan tondo oleh pemampulan di pelengale tinggal di tanah matahari kalau iya to bendam paroron lan tondo ketoraya to te edam pendulawan lan tanah matahari kalau langanung kalau tangan alangi reke husepa lindo labulan lindo duka misanda lindona kikilang ni pantari sama kaya Inde pantara kana para lima kali panglon luas sangkana tondoko basega kana tandure babara tondoko mangka dalam depo bintang todi poda tumane tuan wagina nalili mata kali todi poson nana gaya todi poson honna sarapang lampana lima kali todi dente mata kya basilan tondoko basega kana tandure bana amba bunga bagan kenanna si ayo kalamba si baru barana inde pantarana kana padang di mengken de panglon los sangkana tondo ko basse adinna tandule tangna busana rinding inde pantarana kana tongkonan awak tirongan tuna durian sianin dipanggil setuan lagi nak kepula pura di bawah kuwe hehe membela lalap nyola
langka tondo kemilewan. Apabila kan naman belalalan tawa langka tondo kalewan ni. Bisa aja lu pintu buat. Apa tondo kini kaya lagu terlalu wala tangan apa saja di isu lepas datang mau di pabiti tali sering gue piramidan dulu tanda dulu kata orang para buah. Piramid motekuna tapi marasa tulangan tanun 60 endek tadi Malawangan. Tata isungan tomataka susarian nam Palembang. Anna dan temai lakal surah anna tunan temai saringan diang kilo kamamaran na inde daurara kapetinduan na inde daw bulayan tuli telo pokokna di surah pengirikan na lindo na bulawan barrena allo kue mara namo inde daurara sayang namo inde daw bulayan batang rabu kumoradika kami menurusau tipe penta dulu reki tupu butuh karua higente ni unora tosun ada pantak darat tumbari lagu di dua tiap hari kengku manu kuna duka ya lapan kengku londo na pau tulang di kurungan na bulu pala sangan na bomba bongarumbun angku kek boroko anna moto dia umai apala ditulah kali kalangi dari manangai raka batara kita tedor rotolino to kombo mentau matang na bisiki pini to makaka na uranni to parenge na tarandaki dan hutan tebangannya. Adakah di antara sesama manusia yang tidak dikena gerimis? Orang bangsawan dikena gerimis para hamba beliau sokan lantang tauladi di bungkaran mau kemisang ruang rinding di kilangan mau kemisang sungai menangga benua lolo darah membuatnya dia orang tuyo tengah baratan atarakana tumangka di borong-borongan di suka kulla asumule lain di daun bulayan dapat bulayan tunalan di makan dalu dan adete makulla akasian apa lagi sampai bagi di motor sampaikan kepada pemilik kendaraan DD 1440 UN. Sekali lagi disampaikan kepada pemilik kendaraan DD 1440 UN jangan menghalangi jalan. Ada kendaraan DD 1440 UN agar segera memindahkan kendaraannya karena menghalangi jalan. Kaisuman kematanya susah dan berembang. Dibuat kabel bayi Indonesia pemabuk kali ini pembantu bangun dengan tabel nama kecil nolak dalam membela batang kama pilih-pilih apa mali jomai ba abana lembang tutuan ni tene dua pero yang kawaro jomai ben tutuan na libu sanda kalwa inde sarapang magarini inde gayana todi gente malung ngambati na masindung hinayan iya moto bendam paroloan lanton dokotoraya iya mototek dan bin pula barang lantana matari kalau toraya urelu belum apa-apa lanti bukan dan tanah matari kalau anna marat tede tondo sari papan tebang lakuan kita teman kangaria tanun tadi baru-baru di paman itu makaliman atau binti salah tali kurang temai kaisuman to makaka di gua to temai kamaran dia bubun datu lantai tangan atau doko di tandean irana kue tirumi bayi nate tondok tungka mata apai mata dodok nate pangaleo bayi maluang ngambate lempan ni timai bayi butu di batu sakke ombo ita na pirni wenna potu na padang sakke na potu dalam badan ite
Ia matoto na timba burana simbolo malik dan rasio lupa na lokol wala darang di patama kuring ngalang dalam sumpung busok raya di sumpung ma'lana-lana abinda poktam porolangi di kue di sang kiri dia mau beda pindah boyo dan merana sakiara beda bakal adukura di kue den lupa tabu paraya tabu para nabu masakiara tanah anda marudiki minayakta contoh situ pulang tua nenek sikan de paraya lantian lakapat lantai ulang di garis daerah Tadi ke kopi mati. buntu nabone dalilang lasing kana bono daw kada misalnya kuman misal kada di potuo pantang kada di pomani seia sekada sehidup semati duduk sama rendah berdiri sama tinggi berat sama dipikul ringan sama dijengking bersatu kita teguh yang datang dari berbagai daerah berbagai kampung yang begitu melewati begitu jauh perjalanan datang berbondong-bondong memasuki tempat pelataran duka di tempat ini untuk berbagi duka bersama anak yatim anak cucu. Atas kedatangannya itu kami tak lupa ucapkan selamat datang dari semua pendukung keluarga. Kami mengucapkan banyak tumanda muno ko mesal yalang bintin unisung maakam burus sane daw banga sial daw laku pasi sunle to noro temi pagantian makarang kita inde ya dunia na taneng patalo na katong kuranta no toro padato kindaw alang letter A sitaru na katong kurang kabaritinan na yekatan direrong susidu kakando santuna tento kopi riti bulawan na tiumba aja may bokka lembon metanda bali itu kabaro ko papa na garasi umpata dulu kaki katongkonan ta na toro maratu kidaw alang alente a sita dulu na katongkonan kabarintinan na inde to sitoi bose na lopito sikampi betokon na lembang an namaran tento untuk salipapon te pangyon katongkonan kabarintinan na kepada lembang buntu tabang sisola staf kutimba doe tabang susi duka kambyo satuna tenta kami di wilayah na metanda bali untuk kabaro lako mama na garasi jadi nala tanang pagkalo na katongkonan tala na patiruan kinan mama na garasi sita doon na katongkonan kabarintinan na keluarga almarhum berlupang kutimba lamay kayu apang patikya bilang na ulang na makambar dan bulan na bukutang si peleran inang iya to sangka dalam loro nene to sangka lapan na to lorona to tang si pay isan nangin men putu tang si pasingguan para mentalete malam mo si sapulente ma pabumbu talim puro daw malangka na punto daw si gande pala keluarga almarhum rupang kayon apang pateknya rampo metu tongkong mage kerambas sita dulu na sakit daran sakit karan keluarga nenek nan loa tujuh malam itu konam pa buaran meta lamane tudung kaboro la kotato lana petiron ki inan tato sakit daran sakit karan keluarga bapak Anasya tujuh pa jomai di Bandung susi duka kadua satu na tento kobi di tibulan na meta namani tudung kaboro la kotato sangke dalam sangke karena keluarga almarhum na eduri tujuh malam pada jomai pada Kemakalis Selatan metang namanya itu tuh kabaro lako nenek na dia empat hari kami katongkonam di lantang nomor kasera sitaruna kabaritinan na keluarga bapak anak Tandri tujuh jomai kampung baru metang namanya itu tuh kabaro lako Oscar Sola Adina lalu empat hari di katongkonam dalam lantang nomor kedua
Kamaritina na keluarga almarhum Nenek Nasipi. Keluarga almarhum Nenek Nasipi itu timba tua koa gandang batu. Rampu metua bilang nataru to sesuatu ini to tulang dari. Ia to sangka tara lolo Nenek na to sangka lapan na to lolo. Ina latana yung pataru do na katong komanta. La torno maratu di dalam tangan nomor 2. Katong kolang kamaritina na keluarga almarhum Nenek Nasipi itu timba tabang. Betan nama ina kotato umpataru ki katong komanta na lantang nomor 35 sana kota 30 karwa. Sitaruna kamaritina na keluarga Indo Bunci. Keluarga Indo Bunci itu jumpa lami kadu aja. Susi juga kami satu nama dan nama lako tato. Umpatan lalu kaki katong koran dalam lantang nomor 35 sana kota 30 karwa. Katong koran kamaritina na keluarga Mama na Janis. Itu jumpa jomai tongkonan nawa. Awak toruan, batu paguaran. Ram kami dua, umpatan lalu kami katong koran bila lantang nomor 35 sana kota 30 karwa. Kamaritina na keluarga Tantarida. Tujumpa bone buntu sisong. Betan dapat ilako papa na boron. Umpataru kami katokonan mila lantang 20 selaku 22. Kamaritina na keluarga Indo Naunu. Keluarga Indo Naunu tes saluan. Rampo metua. Umpataru ki katokonan dalam lantang 30 selaku 24. Sidaruna katokonan kamaritina na papa anamona. Papa anamona tujumpa jombe awak tinobanda. Betan dapat itu kawaro lako tato. Lempatan luki katokoran tanah lantang nomor 2. Sangka dengan santai karena keluarga Nenek na Ensa tujuh baju makale almarhum Indo Sena tujuh baju apal basi Pak Kuran rampu betan namanya itu kaborok lako Papa anak Firman umpatan luki katokoran tanah lantang nomor 2 selaku lantang nomor 6. Sitaruna rampu si pekasan negara si Pabin tanah lantang nomor 2. Sitaruna kamaritina na keluarga Indo Topan. Keluarga Indo na Topan tu timba buntu pana. Metan na bali itu tu kaboro lako Papa Anar Firman Indo na Lurin. Timba lamay pateke metan na bali itu tu kaboro lako Nenek. Dengan kombati narantana dete dara lengko lilaki inde kami to di posolon tomatua daw te pandung paulelean. Apa den di manite misanga maratunta pagantia makarang tanah tuna salah saburan dan dipuduki ulen dui darah lengko lilaki di kota tangala malilu tindoki tangala mabare mamaki tarampoin dete tongkonang kada tutunin dete panito bisara daote pandung pa ulelean anda bersiap pontong ni patudulam nenenan Kesikam mukilan apa saat pemanah betul. Sekali lagi disampaikan kepada pemilik kendaraan agar tidak diparkir di jalan. Jadi kondisi jalan sekarang sudah tidak bisa dilalui mobil lagi karena terhalang oleh mobil yang terparkir di jalan. Sekali lagi disampaikan kepada keluarga yang memarkir kendaraannya di jalan agar segera keluar dari lokasi. Kondisi jalan sekarang sudah macet, bahkan pengertiannya. Buntu Limbong sang siturusan na keluarga ye Songli sang siturusan na almarhum Mama Otto Gola si serda-serda tuangan dan kanla si salon bumbungan kami lawate parang utama.
Roto nama timani masurana santo roto megutana timani dio tondon tomate tato kumua tombora kadon lokan kati umbaran na ide toruan kubong kakana langan kan isisundakan ng hindi isisulon bombongan pada to yung kan ni sipa yung kan ni isunda pala sipa si ebong kan yung taruno maadandan inang sa para sa mapaningo ko inang tempong biti sa mapaningo ko dari amon nga panas nga inang lain panalay inde mai torian landan darasan ka atori patoroi ulelan telu mambai di uluran te masaka ketumanan di jumliute tandung kalona anta melau dukari tondok tatalo serito inang panuanta melau kisola pual talo ser kisola tau megara kanta anta melese tartito dolentek tiaso kambutuk tak antara poin de tondok tapiran dan inde baba kamultinan ilang nenek taparukan nenek ina tempol todolota atau kula pura di pelendo keren di sang lindo susinna te kula tapi masal tunna masaki urunna te dorara tunna li pang paali diranna mare metundan to mamma meru yang to metindo metundan to mamma ako palelean dulu pakapakan na kena ulang kita mai peta mama mila tak bisa malele ke sitam ki idio pasa sirup patang malam apa mo kota mandi mo suling karara diumba lima turu-turu donlok lima biung-biung pala di patung mariru kaladi kayuan tiumba ami magasa gasa rangka na turuk pasaririan na magasa umbawa pangan turuk umbawa baul dia baul si patu rana kalau si pon pangan ni pangan na temme na boyo tatole ni tole na selle na mali tu bayu si elle na dodosan kalamma na pakapakan na temay aruk na panderi bol laku-laku tondok, laku-laku pinlembangan kiri ini sana lindo susina kumua ada anak tondok, ada anak pinlembangan, ada anak rarama kambang, utang siadiran tunanay dondok dia mai temi tuga tuangin na paritambo belan nasaka sadia mo tinde turuan kipuambe na batu to di pumatualam mentangan tondok tulang bayaran marampai inde pak tata tanduku pakapakan na irasan bunga Kini tolelangan sangin narang kara mega kabel lakwangin na taman na nariatan non temay barong pumagatu. Ulay kesang lawan na bisara de kasiman na kumakaliman na tabinti na salat talikuran temay kaisungan tomataka susalen na pun lembang inang di babay sugit di salah dito kilangi dua jumpa duka batulu baik dai manung ngampating na masindung inayang na loka pasiwan iya kara-kara manikia binti terang noni
belong na elon lokon na tungga tedong tento tambong di apa rampo si saladan temai waibu turi batu si kala apa temai sakya ombo di tanah putri huwain na po tulang padang sakya na po talombatan eke ya matontong na timba mura na simbolong maniklan tetangan na tondong nenek na siya lupa na lokon na raralante kalena pangaleon di tandana bisa disangka petamba kamalupuran di padangan na di palamba di kalete may lupa na pak mananguan dan pakan pasambung turut lawantang pakan palanduan lila lante tarampak pandai gol laki dan manisa lawanan waktu selasa petang panah kikua dapat dikatakan baruan ni lantai rantai na pandai burung sayo pakula nasena antamane siku tanalapan umpakaruru itu juga kelokna tapatu itu salana tapakaruru itu juga tapasipat itu di parampol aku papa
tuan janji tuan sakit tuan tumpak tuan madodong tuan natojoro di gente tobara na male na itu papa narudi na gente latu meka kan laku bainan laku tongkonan rara makambana inde jau totungara bunga amra lalu laku iya teh lalu lako romo kelalanan tongkonan nami kalau selabalam na rampul tu lenge tabe tanga intiko-tiko kita jolota na mape suatu pak lembangan nabatu iya teh lalu sau yang aku akil ibang miki ya nampak nanti lalu tama tondok bala waktu hari ini tadinya solah suka banget bagaimana ya teh lalu reke mendoe waktu hari ini mendoe soal bilang solah nando kudai narang foto perwakilan mendoe ya teh lalulangan to bau lalu rokok sarap pak daunan Tengan. Tongkonan papa kayu bone kakak warone manik mo salawainan salah jilo Yesusnya kasama iya minapaden temay raputalangna maya kanatang kandena anta marang temairi
maruritin nangga masalah nasab. Ayo bone, batu aririn na bone. Ya teh lalu ko karapa batu aririna rombe soladepo nama pesua tu nuruk ke palesan karapa bisa ngapolona si samping pondok tondok pangararup na loli na masirri ka tamanang kuya to nai malah na pokoknya sa boroko na dari tu kira-kira apa to pamarin itu tamanang ko kali mo tu ang kona kung serang kuna sadenya bersemangat. Batu aririn na lasode na solamatan nama pesua tu perwakilan na PK bebasukan aluk na kami ampang teh kakangku siya kita selanasan ya tele pesalian nanti bambang kita tumatuangki waktu kakaki doroko tanete jon pateke ya waktu para runa semule si Bali Batan Jong na dari tu pira-pira tu anak kenapa tak siang aku tanda nasam pakina anak kisalana kan sia nene bungi nene bulitong nene runga tudang nasi itu nih butuhin tamanang ya tuh naik nate kami sekarang tuh ya betul nenek pakka kemudian semalam datang pisang datang pelambita maka masih nalepe ambil kini nak batu kupakakanna atau pada tindo si Bali mengasih torok selarasang dempa tu dibuang tambah tambuk apa itu tasung dalam tambuk taluri kaisan di solat asap iya jadi itu na waktu todong lupa made itu teman-teman na di pasilamu mereka indona namun kira-kira tinde lamun nasangai ni mengasih kino kada di kala mendilaku parakai ya betul lai sanda na karai saya pusa inde biasa na sangat untuk kolet sanne balunnya ya walau tu kau pikir pamalesi ke masalah ko kaleku ya jadi yan na susita me karna nongan niki pote di bolong karena mo ta standar kios o si uno na sangki palete ta suka kabalo serasang jadi kupitada to kita yang mo ibone papakayu kede kirampo tongkon nite indota sa tomatota inde mo kumitan kay lamay tondok lamay nan dete saba yan mateta akay lamay nasanga keluar ka to kumuha may nokay iya nasanga keluar may nokay nalay padahal umpang kaya pakasal iya lamunan nolona to nolona susito jadi yan na lambang susite kung kurang ano ditiro tapi menurut saya ya tu kita atau dia orang kita lain mite kona bone papakayu baik pada motor bersemangat budak abang kak salah depa oh iya iya tela orang koborong nanai ke hari nanti tomate diong bisa ambil batu kakakku danda para rumah pasila sola sabiana ada itu pakalo ya betul kalau nangina tumale marar ulang papakayu do bo di salah mengasih
Dani Roa, Nepita Mesa to. Boleh, Dani boleh. Dani pasang. Yang mau tahu pasang tuh. Time kita Dani tak ikuti tuh apa sana tuh. Pesiparan sama atau mana dia lalu tondokkan pegawai. Tanggu pekan lagu kita soal nasang. Ambai pada mau tahu ya? Iya. Ya pada yang menjerong malah sama untuk panai. Susi betul, biasa betul rojo dua kali ya. Kami lepas tema baik ke saudara kamu mati. Kurang semangat. Tapi aku kita masalah kasar. Enggak, kan anak itu orang bisa kemudian tekerong. Tanya kurang pertolongan ini. Mau ditolong dah ketemu saya. Masih pendek. Ya, mana ibu? Tanya aku keluar nama ibu tumpah anak itu utero dalam air. Iya, me pasti lagi utero ini. Ya, tanya deh. Undang-undang kepandai umbin lepat kasih KUHP
Kumua balia abambela lalang antamaret patosai pati rapinanda bisara jono pentu tuan murayan tapo murayan anta wai mata dalam ni mali mongan taratui uran nallo lante tondo pini menguriri uran nallo sinau rau si tondo mali tamate lupa apa kamarintinan siru yang kaboro tamate ilang bamba madu sempe sulurang makarorong untong konyan lole konen de daura rata purara uni sungi kula puturu to mamba mudolok jan sura di parore to mati to nao sondong bulen nang mamai saringan digara mara namo dia inde dao rara sayang namo inde dao bulan na potina namo puang na pokumba mo to mampararati beso rapi matampu dio alambunan lakin degelang langi danau tondo kebatana dau pandang lembah pengalalan napun mengkini-kini ia wale tumampa kau mende salebu kubong di batara sumpah batin ki motondo pangotono marioki pilana mario disambung susirara dumpur susi bulayan Jadi macam tu lubang ni, lubang apa ni datang tu kepala ni pak. Ya setiap hari orang naik. Kabeh na marasat di may gagana buntu ki tulilangan sakit narangka dari kisah oloran na bisara laut itong kunangkan kumambay di do pamabuta lili pabatu-batu dinanta pilanamang kacium nala nora lalang mambilabi umpula lang patatama pinipinisan na ulang pandari bolong uliakan pandari bolong rikit pininatan ite usar ikaw tamagurra manapa ikuat abe Manda mo suling karatin Bapak Kajari bersama dengan rombongan rampunan damari tutup kaborok lago mintu to dalam di idos sodakan maka di mana tonadete tumiang manukman karampuanta kadongkonanta Painang kaluata Mudio may anak dia busu dikenakan si sorot may leto berak na puro kendina melewati begitu jauh perjalanan memasuki tempat penataran duka di tempat ini datang untuk berbagi duka kita satu sama yang lain atas kedatangan Bapak bersama dengan hubungan tak lupa mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan Ibu datang tanpa hambatan. Atas semua itu kita berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang punya kerajaan.
Lagi pesan Pak. 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Lagi 1, 2. Pisang Pak. Salah. Tidak tahu apa sih. Oke siap 1, 2. Oke.